Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu chowa voin hi April ni som ni le pali ania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk theu chau ane in ka hai posei ni mek lain Tehran khopuya bompuak ring tak mai ni jan khan hriat tu roma Tehran khopui pumpuya air defense system te activate zui ngal ania hetianga beih na hi lo chang le tin lo dan cha tumin an bei zui ane tunkar chung hian IRGC 10 Strait of Hormuz sa bom tam zok an kam belani ti hriatania long thlen khat te ka pa an man zui tak zelawangin President Donald Trump chuan US Navy ten hena Strait of Hormuz sa Iran IRGC te long te chi te chu ka pa ti chaturin hriat tirna order hati chokta Iran in dona wanga hunrei tak chung Strait of Hormuz khar ani to hnuwa UK chuan Strait of Hormuz honlena tura operation nei turin British Royal Air Force Typhoon fighter jet te antir chuak donani ti an puanga British nen thokdun tur hian Italy chuan Strait of Hormuz sa bomsu tulong minesweeper pani da turin anin payani ti an puang tabok ama US in alotir chuato US aircraft carrier pathum na chuan Indian Ocean achol muna tangin Middle East aron lut taboka Israel chuan indona chunjom le turin US thu kan ngai changme kani hantia Iran ramchunga boina le thuin mulo ma wangin Iran Parliament Speaker Mohammed Bagar Ghalibaf chu in biakna kai hroi tu ber ani na tangin ain nuk dok ani nizan le tukin lamthlenga Washingtona Israel le Lebanon in biakna nayani nuwa in ka hai puan ani zuita amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole US le Iran in kara in hriat thiam lo na tam tak komin in rem lo na po nei ma sela in ka hai thu thlung po sei der thong tak noya anu mek lain nizan dar kwa hapel nu de khrat khan Iran media Maher News Agency chuan Iran air defense system te activate tania achan chu Tehran in beina toka Tehran khopui chunga bompuak ri ring tak hriatani hanti he beina hi vanbo rok lampanga tanga beina ni ti Iran IRNA news chuan an reporta Daily Sabale Arab News 10 report an pek dan chuan projectile engber mangin nge ron bayan ni ti chu hriat ni lo ma sela Tehran khopui chung munthum velai maya bompuak ri ring tak tak mai hriat tu roma he thil thlenga wang hian Tehran khopui pumpui chu lockdown zui ngal ania khopui chung muntina Iran air defense system te activate zui ani boka Iran air defense system atang hian interceptor missile te ka chua aninwal boka chung te chu Tehran chung zone van bo ro ka anpuak ri hriat tur om zui deuh ranga masa Iran media tele Iran sarkar chuan chiat na athen dan kim chang tak engma anpong jar lowa khoi mun po fu sela bompuak hi arine ma wangin chiat na lian tham tak chu athen ngei arinomani hanti Tehran khopuya bompuak chungchang hi Arab News sin an report chunjom dan chuan in ka hai thu thung ceasefire puan ani nuwa Tehran khopuya bompuak le masaber te ania hetianga Tehran khopui chung mun thran khata bomma puatanga hun reilo ta chungin ronbei tu le an ronbei na hi engber nge ti hrelowin radar le surveillance system te antinung hala chui zui ania hetianga anti mek lai hian hostile target anti mai aron beitu engber nge ani ti hriat lo hi ka thak tumin air defense system atangin interceptor missile enge mazat ka chua ania chung ta chu Iran van bo ro ka anpok zui dum boka Tehrana bompuaka hian mo phurtu chu Israel ani anringta Iran media rang ten he thil thlan hu loka hian Israel beina antokani tin anpuanga Israel hanpu zuita hani Iran hian Israel anrin helna chan bernia hansai chu he thil thlan ma deu nizana vek khan Israel defense minister Israel kat chuan Iran in dona chunjom le turin Israel chu ain buat sai mekani ti apuanga hei wang hian Tehran chuan Israel thilti nge ya anpua Maher News chuan IRGC tele Air Force lampang ten he thil thlan dan chungchang hi uluk takin an chuizui meka Tehran khopuya bompuaka hian mo phurtu chu Israel mo engram poni sela Tehran chuan chanlet na natak pek atiamani ti anpong juita hani hetiang kara hian US chuan thusoi engma aneilowa angoi vungvung maya khovel media rang ten hemi chungchang hi an chuizui mek lain Israel handon trong chuakta Israel security ta chuan Agence France Press nena
in do na chu tran le turin Israel chu ain peile towa Iran laka engtiang kongpua mala tur hian Israel chu ain peile to boka mase zanina Tehran khopuya airstrike koma hian Israel chuan inrawlh na aneilowa Irana hian airstrike kondakani lowa Iran hi kan attack lo boka mase attack turero chuan engtiklai point kanin peithungani hanti hetianga nizana Tehran khopuya boma puata ka wang hian mipuite anchi aina sahlea The Moscow Times chuan kotlerom te inchungan tlan luta inchungom mipui than khatte pona anon tlan chuak boka chutiang chuan indona hlaum tak chu chunzom anile tanta ngain mipui tam tak te anti turber halloween anchi ai hleni hantia mipui chi ai zolna chu Tehran khopuya bom tum ni tum thum vel ronpok chau ni lovin Iran Air Force tele Air Defense System ten beileta interceptor missile tam tak anka chuatte van boruka apwa zuizel wangania chu mipuita tan chuan Iran beina lo thleng chu bompuak ri in chunjom zelanga hriat anita inka hai hun tia maum lo wangin US chuan in dona Iran laka akalpui chunjom leta mipui tam tak ten angayani hantibok voin chanchin kanbot sailai thleng hian Iran chuan he beina hanto chungchang hi soifiana chiangzo kanla nei lo ane Tehran thil thleng chungchanga hanboi violain US chuan thudang dai aron soita Nimitz class aircraft carrier USS George H.W. Bush CVN-77 chu Indian Ocean atangin US Central Command area Middle East aron lutani ti Central Command chuan anpuanga The Times of Israel chuan US aircraft carrier strike group pathum na chu Middle East sa Iran ceasefire au mek line aron luta USS George H.W. Bush aircraft carrier strike group te hian fighter jet tele ralthuam rip tak nen Middle East anron luta USS Gerald R. Ford aircraft carrier le USS Abraham Lincoln aircraft carrier tachu Red Sea le Arabian Sea te anumeka tichon Nimitz class aircraft carrier USS George H.W. Bush nen hian kil thumatangin Iran hi hual antum don in Ashiatani hanti nizan darsom pakhat le achan vevel khan US Central Command chuan US aircraft carrier pathumna Middle East tuipuya awm mek thalak chu anon ti chuak bok ani South China Morning Post chuan hetianga US aircraft carrier te Middle East sa anlu belmek zelai le ralthuam dang te anthon lu belmek lai hian Israel po in dona chunjom le turin ain peitol hle boka in biakna dokan kilin Iran hi aron kirle thuaini lo chuan in dona khovelin alam mel khriat ngai lo chu atheng ngei donani hanti in dona chunjom le ani chuan khovelin atur hle dona Iran mi puiten antur na sa hle don boka mase he tiangkara hian Iran chuan Strait of Hormuz sa anin dolong te chi te an chuatir deuh ranga sumdong long lian te an beya anman chunjom zelawangin aircraft carrier lian le strike group ropui takte Middle East sa anlo lulai mekin US President Donald Trump chuan chutianga veivak reng Iran in dolong te chi ta chu kapa ti cheturin US Navy tenhena hriat tirna order apetani tin South China Morning Post chuan an report ani an report zeldanin US hian Iran in dolong te chi te Strait of Hormuz sa an veiwana mun tamzual ta chu satellite thalak mangin anlo la uluk takin chinchia anlo ni vektowa hun reilo te a chung ta chu tichia kap turin US Navy te hi an chachuak thoin arinomani hanti President Donald Trump hian a soidan chuan United States Navy ta chu long engpo long te takte po ni se tuipui kong poimo tak Strait of Hormuz sa bomphum ruk da tu te hania chung ta chu kapa tichaturin US Navy tenhena hian phalna kapeni hati Trump chuan chunglong ta chu Navy taktak kanilowa Iran hian Navy anei tolowa Iran Navy te in dolong zasom ngale pakwazat maite in dolaya tuipui monga kanda nuwa khan Iran hian Navy taktak anei tolowa heng gunboat te hi firfiak polang maya poikhoi thin in dolong pangai po anilowani hati Tichuan voin chun darsom pakhat tarik ma deuh hret khan The Times of Israel chuan US sipai ta chuan Strait of Hormuz sa Iran thilti thaina engkim maite beitumin in dona rom hanna thar an siam mekani hantia an soidan chuan in bot China tang hian mun ni khat mai US hian bei atum tolowa Strait of Hormuz sa te Arabian Sea chimlam panga te Gulf of Oman chevela Iran target te bei theina tur option chu uluk takin an thirnon mekani hantibok Thudon na chuan Strait of Hormuz sa boina le harsat na siam chunjom zel tura puitu trangkai tak Iran Traditional Navy anti mai Islamic Revolutionary Guard Corps
first attack longte takte te ta chu bomkam na tan te man thin ani nge yani ti fin fiani towa in dolai khan US chuan tam tak ti chiat sak le Navy long lian jok te po ti chiat sak alo nei towa ma se chungkara dam kho chuaka hetianga harsana siam zui an nia chung laka te po chuan in dona rom man na thar hian ngong na tak anei chunjom don ani hanti in dona chunjom le tura US le Israel in bot sai mek lai hian Reuters chuan Italy chuan minesweeper an deploy don ani ti an puang ani hantia Kovela oil le liquefied natural gas mun nga thena mun khat vel kaltlang na Strait of Hormuz hi Italy chuan rang taka hon thua yan dua heiwang hian Strait of Hormuz sa bomsut tu long timaila minesweeper hanti tachu thon lut turin ruam man na asiama international mission kalpui tura ruam han meka minesweeper long panhi thon chuak turin Italy chu ain peitoni tin Italy Navy Chief of Staff chuan apunga European leader te hian Karmasa Khan Paris khopuya in mu khom na meeting anlo nei towa Strait of Hormuz hondan tur chungchang hi soiho na trum ni anlo nei to ani Italy Navy Chief Berti Bargotto chuan heng bomsut tu long te hi aveng him turin escort tu Indo long dang ten anzui dona international coalition a hian Britain France Belgium le Netherlands te po antel dona anni hian bomsut nang chi long te hi an nei ve boka Italy long te hi hunrei lo te a La Spezia long chol hmun atangin an chuak dona ni hati heti rule hian UK chuan thuchua hanron nei boka Iran in do nuwa Strait of Hormuz chu hunrei tak chung kha rani towa international coalition ten Strait of Hormuz hongle tura malak na tan British Royal Air Force Typhoon fighter jet te thon chua ani donani ti an puanga Britain chuan strategic waterway hi honga engtiklai puwa in hongreng to tura multinational mission kalpui mek zinga khata Royal Air Force base Typhoon squadron khat ta chu Strait of Hormuz lama lut tur hian anin peitoni hanti tundin huna chuan Strait of Hormuz si long ta tan paltlang hi ahim lo hlea Iran chuan naval mine tam tak akam bel to boka chung tuipuya bomkam te then fai chu Strait of Hormuz honle na ta na napoimo masaberani hanti bok Europe ramten fighter jet anin siam trom le an chuan vorber ta jingami Typhoon fighter jet squadron khatte baka hian UK chuan mine hunting drone te dalu turin rom man na asia mek boka tichuan France chin minesweeper long te athon lu turnen hian thokho tura rom man ania he tho hona hian ramsom thum jat te antel don hani hengte baka hian British chuan anin dolong chuan vor tak mai British Royal Navy ten anman mek HMS Dragon te antirlu donem tiro chu ala chiang lawa indo long dang te po tirlu tumna aw mek boka hemichung changa hian British chuan thutluk na ala siam ri lawani tin British media te chuan an report hlom ani British le France kai khroina hnuaya multinational mission kalpui tura romana hian Strait of Hormuz anvalu huna Iran hian alo khoinga mangem ti le Iran hian alo khoini chuan Strait of Hormuz hong tura ramsom thum trangrol ta hi indona hian automatikin anin barlu donang tlukania mase he mission kalpui tran ani ma hian anfim khur hlea trangrol ram ta hian Iran nen in biak na anei deu ranga mase Strait of Hormuz kharani rang chuan khovelin nasatakin atur dona military te chetna thar thom om deu ranga wangin international marketa oil manin nasatakin sanlama pan chhojela voin hian oil barrel khatman chu US dollar za panga point bial pasari atling to ani hetiang boru kara hian Israel defense minister Israel kat chuan Israel hian Iran laka indona chunjom le tur hian green light kan hak me kani hatia the Times of Israel in an report danin defense minister Israel kat hian security assessment anaina Israel chu Irana beipui thak na chunjom le turin ain peitoa Iran supreme leader Thar Mostaba Khamenei le Iran energy site te tarketa beipui thak na kalpui chunjom le tur hian United States in remti puina green light chau kan hak to ni hati Israel ka hian IDF te chu defense le offense lampanga anin peito hlea target po uluk takin chinchia kim manito ati Indona akal chunjom leni chuan Iran ramthroi tu te Israel hian a target le don ti achiang viau toa amma saberatan chuan Iran supreme leader Thar Mostaba Khamenei chu an target tu list langsar tak anita hani kar chian asoi jeldan chuan amma sabera chuan Israel nuai boral vek du tu le chutiang thutluk na siam thin tu
khamanai lalram chu ti chia taninga Iran firfiak por sarkar hroi tu ronthak chhozel tu turte po ti bozo tumania anlululna wangin Iran Central Energy le Electricity Facility te chu ti puadar anidona National Economic Infrastructure te nasatakati chiat tum maniboka lungshriam han hunlai stone ei sakhan hroi kirle kantum donani hati indona hlom jok chu alo thlen alhom tahlea nizana Tehran bompuak po hi India media than khat chuan enchinna tana Israel chet na nge yani anringtlat bok ani Israel I-24 in report tanpek chunjom dan chuan Israel sipai tele sarkar in buat saina tang hian indona hi chunjom le ani chuan Iran mi puite ven thon na atam lutuk to don lo ni na hriata Israel Air Force 10 Air Defense System te an chai boina kara Iran a han target te hi Israel chuan missile mangka atum to don ni na hriata puak thai thil changrang Israelin missile warhead anei hlom tak tak ta chu man tran ani chuan target te baka Iran mi puite torna nasatak athleng ngai dona Israel hian hawk missile te doomsday missile tian soi Jericho missile te chu ka chhuat thai turin in paisainan da vek toni antibok hetiang kara hian US President Donald Trump chuan Iran chu natakin pressure ap chunjom zela indona chunjom mani chuan Israelin an target turte an soi chiang viau toa Trump chuan in biakna dokana Iran hi alo kirwat lawani chuan Iran military a how to sang zongjong ta chu target ani donani ti apuanga heibaka hian the Times of Israel chuan President Donald Trump chuan Iran chu anor chunjom zela khovela hian hun zalen le reitak ke chuan kanaya mase Iran chuan anailo sana chu avir kolmek zelani hatia hunan nei tlem to zia Iran hi aril na ani deu bera heibaka hian inrem na thuthlung chungchanga Iranin annor na chu apom don lo ti chiang takin asoilanga inrem na hi United States of America le kanthurwal puiram te ani na diktaka chuan khovel ramdang zongjong te ta na ham thatna le thil thajok ani huna chau inrem na siam ani toang ati heti lai hian internal refund maya ram chunga in mu thiam lo na le ngaidanin nanglo ram throi tu ta jinga inrem lo na awma wangin Iran Parliament Speaker chuan US nena in biak na akai hroina tangin ai nuk do kani ti apuangani hantia Al Arabiya Al Jadidin report tanpek dan chuan Iran chuan official apon chu lanai chialo masala Iran Parliament Speaker Mohammed Bagar Ghalibaf chuan US nena in biak na kai hroi tu ani na tangin ai nuk do kani ti ansoya achan chu ram chunga ngaidani nanglo tam takauma Iran politician le ram hroi tu ta jinga ngai po in biak na chungchanga hian ngaidan in person tak tak mai awma chu ngaidan chi sang nen chuan in biak na kalpui chunjom zel dan tur hi hriat thia mahar sata heibaka hian in biak na chungchanga Islamic Revolutionary Guard Corps General 10 in rol na thuk tak anron naya anin rol na apung chauzel boka hetianga ram chunga in rem lo na neu neu le IRGC General te in rol na thuk zok om chauzel ta ka wang hian in biak na kai hroi tu beratana US in apom Iran Parliament Speaker Mohammed Bagar Ghalibaf chu US le Iran in biakna Iran ayo palaite kai hroi tu ber ani na tanga in nuk dokin aban na athelu tani hanti The Times of Israel in hemichung chang an saidan chuan Strait of Hormuz sa buaina te ti ziaw mani thaina turin Qatar sarkar chuan rom hanna asiama he rom hanna hian Iran longsom ni ten Arab Gulf longchol mun te an thleng thayanga chutiang bok chuang Gulf state ten an long te Strait of Hormuz paltlangin an kaltir thayang ti ania hemi chungchang hi Parliament Speaker Ghalibaf tenen soihoin in biak na thui tak an lo nei towa mase Iran ram hroi tu tajinga he thil hi athalawani ti anoma ngaidani nanglo om ta ka wangin he rom hanna hi Iran chuan an holta Roman na nol tu zinga hian Iran Foreign Minister Abbas Rakchi po atelani hanti internal refanti Iran ramchunga ngaidani nanglo wanga ramthroi tu tein kara khiomek hi hunrei takkal to tangkhan soilan ani towa The New York Post le Wall Street Journal ta chuan in dona hi top ma se Irana hian boina chuak dona ramthroi tu lu berle thunai na changtu ber nin chuin politician tele sa khoroi tu te in beina atheng ngei donani hanti media rang te rindan mai ania atakin athengem tiro chu hunin ala hril mai tura ngaila boro kero aso sang viau to in dona chunjom le thut thai din huna anding mek to ani Israel sipai ten Lebanon operation lian tak tak an nei wanga
Lebanon in harsat na ato fo wangin US Lebanon ambassador le Israel ambassador te US kai khroinan huaya White House Nizan Khan in biak round ni na hanaya tukin lamthenga in biak na anai zon nuwa US President Donald Trump chuan tukin khan Israel le Lebanon in ka haina karthum chung o tur chu nei ani donani ti apong ta in biak na hlotlin ta ka wang hian Israel ayo palai tele Lebanon ayo palai ten US malak na wanga in remnan siam thai ta chu US chunga anlom hleni ti an soi ve ve a ma se karthum chunga ta na in ka hai thung hian a huam lo tur chu Lebanon ram chunga tanga Hezbollah firfiak bolten Israel anbeina Israelin inven himna tana abei let remti sak ani thung ani tukina inka haipunanin malok hian Hezbollah firfiak bolten Israel marlampang rambung thente ron targetin rocket roll mangin anron kap chiama mase poi khoina lian thamero chu athenglo nia khriatania tichon hetianga Hezbollah hoten northern border lampanga Stula community hote omna hun ron targeta rocket roll manga anron beina hi voin chanhulam dar khat apel deu khat khan the times of Israel chuan Israel sipai ten in ka hai thung puan ani nuwa an changle tani ti an reporta Lebanona Hezbollah firfiak polte in kulna mun building panhi chu khirbet salm le tolin muna air strike mangin IDF ten an bayani hanti